Changas. Kitsani unisherela nasistor sami. Yabona itheku isengayakho impilo yakho liphinde liyibulale futhi. I remember the day ngisuke ekhaya 2019 ngithi ngiyozama impilo la eThekwini. Amazwe eOledi ngalizwa selikhuluma lithi eOledi hamba kahle mntanami, abafuni ubathola phambili kade noNkulunkulu uyokubheka, ukhumbule la uvela khona. Ngithe mangifika la eThekwini impilo yami ayikaze ihambe kahle ngale ndlela ebekade ngiyilindele mina. Lokho kwenza ukuthi ngigcine ngize ngiyifake empilweni ebekade ngayilindelanga, engayizonda leyo mpilo. Lokho kungenze ngigcina ngize ngingena ngisho edakamizweni, kodwa nginethemba lokuthi njengoba ngakwazi ukuthi ngiphinde ngiphume kuzona, impilo yami isazoqhubeka, ngiphinde futhi ngizame ngiphumelelise impilo yami. Hayi, ukufika kwami eThekwini angifika namajita lapha siyaphilisana engangiphila nawo. Semase ngiphila nalamajita lawo, hayi impilo yami abona ukuhamba kwayo ngijethi phela sahamba ngale ndlela ebengifisa ukuthi iyona izoba iyona. Hayi the ngisuka lapho ethi hayi phela isibani ngizosithola nelukwazana isikole angasasitholi, ngithi hayi ngcono vele ngiphathe indaba yesibani. Ngiphatha kwami bengiphatha khona eThekwini, ngiphatha nabo lova lapha. Phela vele lova lapha bekuyibona bengiphila nabo around. Sekusuka lapho hayi ngibona ukuthi hayi vele ngibotha phambili ngey'tayela, ngithe ngifuna ukungena nami lezo tayela zabo, kade angiboni sengilahle isitayela mina, sengikhohlwe iposition yasekhaya. Engani phela la majita vele into ayenza ukuthi aphushele imisebenzi yabo edayisa laphayana, bebamba ama-fast food, abesuka bedayisa ngisho ama-chips. Ngithe ngisuka lapho ngabona kungcono nami ukuthi vele ngihlanganise bona laba, ngibona ukuthi kuhlanganisa kanjani ukuze ngithole into yokuyiphilisa. Hayi the kusuka lapha ngahlanganisa, hayi kufika omunye umjita abambiza uMabura, hayi athi asuka bese yancova, athi kuseyona mfethu yazi ngiyakubona uyaphatha, uphatha kwakho mfethu uyakubona, kodwa manje bona azi ukuthi khona lapho delay yakhona. The kusuka lapho ngathi hayi busi umjita usho ukuthini manje kanje. Uthe esuka vele wakhipha iphilisi nje okuncane kungaka, wathatha hayi thatha lento iphose emlonyeni. Phela ngitshela ukuthi phela nami into vele ezothatha ngivele ingileke umdlali. The ngisuka ngiqeda kuyiphose emlonyeni, angabona ukuthi mani hayi izophusheka isibani. Baba ngikutshela wona ntwana yami, ngase ngithathile iphilisi elifaka emlonyeni, yimi loya, hayi bo yimi lo sengehla ngenyuka estradini, hayi bo ase ngiba active kangaka, hayi bo bese umdlali engase ngenawo bonke abasebegcwala ngami estradini kubezwe bememeza beshaya amakwele Jovijo bezwa bethi Mlindo, kade angazi ukuthi hayi engathi impilo yami ngathi ayisezoba grand la. Hayi ngithema ngilisebenzisa leli philisi la, hayi ngathatha leli philisi ngalidla ngasuka lapha ngaya eSpanini. Phela vele lento kwasekuyinto nje kwasekufanele hlezi ngiyisebenzisa, because ngase ngithi mangayisebenzisanga vele ngizwe nje engazi ukuthi igazi lishona phansi, ushona befethu ungazi ukuthi nje ngahlezi ngiyisebenzisa lento le. Sekusuka lapho ngithi ngibuyela kuMabura, hayi Mabura mfethu awuthi phela le yanto mfethu ukuze ngikwazi ukusipana bo. Wavela athi uMabura, hayi yazi intwana nami kuzomela uyiphathele nawe phela nathi asiyitholi kalula lento lena, wena ucathi yonke into yohlezi iza kalula kuwena. Hayi yimi loya vele ngibona ukuthi hayi lo mjita ungichithile. Ngisuka lapho ngibuyele back, ngabona ukuthi hayi komele ngibuyele ekhaya. Ngisuka lapho ngibuyele ekhaya, fice ilokhuzana apha isister yami vele kade ibuyile-ke lapha ema-college. Phela uthi uyageleza yena uyafunda kuma-college, ngabona ukuthi hayi ulahlile, abe ngathatha i-laptop yakhe ngathatha aphuma nawo fast, ngabona ukuthi hayi kuze ngomele ngiyidayise ukuze ngikwazi ukuthola lento yokuthi ngikwazi ukusipana kahle. Hayi ngithe ngisuka sengiyidayisile ngabuya futhi ngeza la eThekwini ngizohlala nabo lova. Hayi sema ngifika lapha Lukhuza akhuluma neLukhuza nomzala. Umzala phela ngase ngifuna nendawo yokulala ngoba ngase ngibona amajita engathi azohamba engichithe. Ngivakashela ngathi ungahlala iviki, njengoba ngihleli iviki ngabona ukuthi hayi mani ngathi akusahlali, kanti nalento ngizoyisebenzisa kanjani phela umzala ngazi ukuthi yilezi zinto akayihambisani nazo, akazwani nazo. Sengisuka lapha botha hayi ulahlile namafoni amabili,
hayi lamafoni ngizowayekelana ngoba mhlawumbe azongenzela iplane right ngikwazi ukuziphilisa ave ngawathatha 5 pence engathatha lelo kuzani ilokuyiplasma yakithi mfethu ave ngathatha lento ave ispanisa ave bayithatha ngayifaka endalini ahamba uthola lento hlezi senginalo into ephaketheni mfethu spana hamba espanini abolova spana obumnandi abona ngisho around basebezwa ngami even uSun Coast wasubezwa kahle uqonqa beqhamuka emlindo wola hamba kanjani bonje abonqonqa mfethu basebebiza besabela ngami basebezwa ngami mfethu even nanoma kunento abangayizwa kahle basebazi kahle ukuthi hayi khomele bakhulu nomlindo ukuze phela vele izinto izohamba kahle mfethu impilo yasestradini ayikho mnandi ayikho mnandi nje yami kodwa ngifisa wazi ukuthi noma yini ebhekana nawe empilweni izinto ezikanje kumele wazi ukuthi mawuyiwena yilwa nesimo obhekana naso ukwazi usinqoba hayi kutshela nje ama lento le asekuyintanga ngifaka emqondweni hayi mntanami ngoba nakho izinto zasezingilahlekela ngoba nakho ngangitshotshelwa yini angatshotsheli izinto angivele ngisethi nje mangithola izinto zami vele abo nje ngangikhuluma kune laptop nginefoni engisuke nakho ekhaya phela nezimpahla mfethu very already ngibhekelele lezo zinto lezo ave ngayithatha ngayidayisa ngoba phela vele ngoba nakho ithi ngifuna liphilise kuze ngibe right nasempilweni lezi doubt za George ngokubhayiza kwami nje ngokuthi ngifuna drugs ayithe kusuka lapho ngahlangana ne-student esihle kanjani mfethu hayi ngoba nakho angifuna ukusishela vele ave yabotha okay isiphethe ukubhaka obvious ne-laptop lapha ngisuka lapha aqonda kusona hayi mangifika kusona yimi lo yangishaphatha enyawo njengosikhotheni mfethu agcwala lo sisi ngibona evembezela abona athi hayi obvious uvalo ugcwele kena manje sengaquleka ngisho uquleka mangivezela ngisho ukapha kanti lutho wena wazi la ngiphethe lutho ngiyisabsela nje sengisuka pha hluta lesikhwama lesi yimi lo yangishona phansi isathi ngithi ngiyosithe la kanti ngisathi wavala hayi bu ngithi ngiyojomba robots ngithi unyawo ade abeshona phansi ngithi wakhala unyawo lokho kunye lokho wasekwenzeka mfethu apha ukwazi mangithi ngiyaphapha mfethu hayi bu sengisesibhedlela kwenzakalani manje la hayi bu ngigcine phela ngijomba umgwaqo lokho kunye ngibangisa kubona mina yonke into yasiyenza ngokusheshsha lapha amalamba vele aqima nje into ayisinzima lapha mfethu ungazi ukuthi ngaphunywa kanjani ngenhlanhla esho ukuthi ngazibona sengisesibhedlela ngabotha hayi manje ngisindile ke mase ngika impilo yami mfethu ayibona ukuthi hayi manje ngathi ayimile kahle sengiphumile ngesibhedlela phela sengiluleme vele ngoyihlale lapha pavement ekhona eThekwini mfethu ave kwaqhamuka lo mjito mfethu uyahambela ngemoto yakhe mangithi ngayilalela nengoma ayidlalayo lo mjito mfethu udlala ingoma okuyiyona ethandwa yi-oledi kakhulu mfethu ezilapho khona okwavuka khona usize nemicabango ngakhumbula ngisho iyalo ezayikhulunywa yi-oledi engave ngakhumbula ukuthi konjwa ngubani ngivelaphi ngibhekiphi nempilo ilapho khona ngave ngasoma straight avele ngasoma ngaqonda ngqo eDington Hospital ave ngaqonda kunesi afika ngabika udaba lwami lapha kunesi ngamtshela unesi athi inesi ngicela usizo angisayifuni impilo engiphilayo hayi senjalo mfethu izinyembezi ayihlenezela mfethu lapho usize mfethu ugcwele emehlweni mbothi hayi mani ngathi kuphelile ngempilo yami kanti vele nonesi wabula ngitshela wathi hayi khona kusazoba nzima kodwa sizomnika ithemba nje efana ukuthi usazolunga futhi ungalilahli ithemba ne rehab was hell. I shook, I sweat, and I confessed things that I never told anyone. Each day was a war, but eventually I could breathe again. I could laugh without drugs, sleep without fear. Sengizibuka ngisho esibukweni ngibuyela nayithemba. Namhlanje ngiyasebenza and ngihlezi ngitshela nezintwana ezisakhulayo ukuthi idakamizwa aziyona indlela yokuphila and futhi ziyabulala. Okwazo nje kuphela ukuthi ayifocus esikoleni, zikhumbule ukuthi zingobani,
phinde nginqenqe nohulumeni ukuthi avulele iyouth amathuba omsebenzi, ngoba ngikhuluma nje iyouth njengamanje igcwele ebugebengwini naseyidakamizweni yenze engasile ngenxa yokuthi ayisebenzi. Ngiyacela uhulumeni avulele iyouth amathuba omsebenzi. Enginethemba lokuthi izinga lobugebengu nokukhohlakala lusengancipha emhlabeni. Uma ngabe ulalele la ukhona and okuleso simo, yazi ukuthi awukho wedwa. Uma ngabe ulalele la ukhona and okuleso simo, yazi ukuthi awukho wedwa. Mina ngikwazile ukuphuma kulesi simo and wena usengahlulwa yimpo. Itheku alingibulalanga, lingiqeqeshile, langivevenya. Kumanje ngimile, ngistrong, ngiclean, ngismart. Ngiyabonga ngalokho ngoba ngiyaphila. Kade nawe mawukade ukulesi simo esengiphume kusona, phumela obala ukuze nabanye basizakale. Ngiyabonga.